लेप्तना चुरखिबा नोंगना मणिपुर की तुरेल याम इमाई चोना चेले मफम कयादे सिंह थुमजिन ख्रे मियोय लिसिंग हेनबना इचाव के अवाबा मायोकनरे IFCD Minister Let Pau Hawkimne Sina Thumjin Khre mafam sin chatna yengsin ख्रे खुदक की ओइबा तोंगान तोंगान थबक सिन पाइखतना को हटनारगनि हाइना फोंदोखरे अमसुंग जुलाई अमदगी जनिम समदि रिम्स यावना गवर्नमेंट के मेडिकल सेंटर सिंगदा तौबा टेस्ट खुदिमा फ्री ओइरगनि हाइना चीफ मिनिस्टर लाउथोखरे मयाम खुरुमजरी अदम यंगबिरिबस इंपैक्ट न्यूज ने विद्यार्थी थिंगु जमना पुंगजा सिफावगी मरिबा पाउसिंग याम पिजरी अमुक्ता थोक्ट्रिबा मोंगदा इहान हानबोइना इम्फाल तुरेलगी इसिंग तोंगान तोंगान मफम कुंत्रा हेना पाथोरकपदगी युम कया इम्फाल इसकी मफम कया इसिंग न थुमजिनख्रे हौखिबा नुमित निनी हुमनीदगी चुरखिबा नोंगना मरम ओइरगा इम्फाल तुरेलगी इमाई वार्निंग लेवल हेंदोक्तुना चेले मदुगी मथक्ता तुरेलगी लौनंबाल सिंगदगी इसिंग पाथोक्तुना इमुंग कया इसिंग थुमजिले मरुइना खुराई लमलोंग हता अहोंगपुंग पोरोमपात यास्कुल जन्मस्थान ब्रह्मपुर महाबली खुलयाव नामफम कयादा मियामना अयुक अंगनबदगी हौना लेबाक थोंदुना इसिंग पाथोकपा थेंगनबा होटनरी अदुबो मरी लेनबा डिपार्टमेंट के मियोय मतम चाना लाक्तुना इसिंग इचाव थेंगननबा थौरांग लौखत्ते हाइना माइकई कयादगी पेंदबा फोंदोकनरक्ली अमरोमदा इसिंग इचाव थोरकपा मतमदा वाकनबा थमलिबा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के टेलीफोन नंबर तोइना यादबना मियामदा हेना खुदोंग चादबा मायोकनरे हाइरी हिरमसगी मतंगदा इंपैक्ट न्यूज ना IFC डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंग उनबदा 24/7 हांगदुना लेरिबा फोन नंबर से तोइना यादे हाइना BSNL ऑफिस दा खंगलबसु थौसादना लैथोकले हाइना फोंदोरकली लोइनाना ngasi nongthil pung 3 फावबदा इम्फाल तुरेल इमाई हाईएस्ट फ्लड लेवल की चांग चात्रेट का मरफु निपान दशमिक चामरी इरिल तुरेल की चात्रेट का मरफु मरी दशमिक तरेट थौबाल तुरेल ना चात्रेट का हुमद्रा मापन दशमिक चहुमगा हुमद्रा मंगा नंबुल तुरेल ना चात्रेट का मरफुनिथोय दशमिक मरफुगा हुमद्रा मंगा नंबोल तुरेल ना हुमद्रा तरेट दशमिक चानिपान का कुनमंगा ओइखे हाइबे तुरेल सिंग असिगी मनुंगदा इरिल तुरेल की इमाइडी वार्निंग लेवल यौद्री हाइना डिपार्टमेंट असिदगी फंगबा पाउन मखतारी युम चेन्नगदा यावरेबा खोचनबा संजबने कनांता तोबीबा नते इसा इसा थोड़ा थोड़ा का लोइना इनबो खोटपा यावरिमी सिदा डिपार्टमेंट की कनांता यावरक्ते होजिकते होजिक बदोदा सरकार ने सु फजनी यांगा सि लेपाक सि खरा वांगना थोनबीबा अदगे साइड वाल सि फजना तोबीबा सि होइना अदु सिदी सिंग चावरे कनाम तलाकते अखोइना सि लोइना थिंगबने मोसु येंगदा बने लागा सिदी कमाय तोनी हाना मो थिंगदा बने खोई लेकाली सिंग चंगदोरे चंग्राबनी सिंग इम्फाल तुरेल ममांग थंग सरुक हाइबदी खोगी लमलोंग थोंखोंदगिना खोगी ननैबम लेकाय थरोजन लेक फावबदी खोगी सिंग पाथाबगी चांग असि मफम कुंथाई मथक्ता सिंग पाथाबगी मफम कया अम लय दुगा हजु जिक लयबसिना ख्वाइदगी हेना जाथिबा हाइबदी ख्वाइदगी हेना कुदुंथुनियाय ओइबा मफम ओइरिबा थरोजन लेक मपाजन थरोजन लेक मपासिदा हजु हजुमक यामना खोगी फिट कुल्लो मसि सिंग पाथादुना मियामना कन थिंगबा ngamna होनरबसु यामना कन मोंग सिंग असि चेंथरक्तुना थरोजन लेक की अकोइबदा लयबा खोगी युम सिंग थुमजिनबगी इसिंग थुमजिनना यामना कुदुंचादबा मायोनरी मफम असिदा खोगी तोंगान तोंगान मैनेने डिपार्टमेंट सिंगी खोगी मटेरियल सिंग हाइबदी जेसीबी ने सिंगबा क्या थारक्तुना हारिबा इसिंग पाथोकपसि थिंगबा ngamna कन होनरी एदुगा सोमदा लयरिबा थरोजम की खोगी थरोजम लेरकी अकोइबदा लयरिबा युम सिंग असि अकोइबदा लयरिबा युम सिंग असि जिक आयामना इसिंग थुमजिन खरे दु हुजिक अखोइना चंगजरक्लिबा असि खोगी थरोजम लेरकी मपादा लयरिबा इसिंग थुमजिन खरबा युम सिंगदा मखोइना करमना क्या याम खुदोंग चादबा मायोनरगी हाबिदु मियामदा हुजिक परम जगे हुजिक खोइना लेजरिबा सि खोगी थरोजम लेरकी तमगम तांग जगे खोगी इसिंग जे पुंग क्या दगी पाथारकपनो अदुगा सि हाना मफम सि दुम सुमाय थोखिबा लैब्रा क्या यामना पाथारकपसिदा इमुंगी मानचांगुम क्या यामना अमांगदा थोखिबा लैग्रे इमुंग अमदी पुरा मागी लेबम जाबम फमुंग कांगनो लोइना कनो तौरे अदुगा इसिंगजे पुंग तरे मखा निपान मखा दागिने अदु अहान मददि सुमायना तौबुदि लेते
सिगी जे काय जे हंत किसना आहान मने तरे मखाई की काय बगे हेक्ता बको कोई मैले ने बो थोड़ी सिंगी मी लागा मियें चंगमी बा हौ खिब्रा तर क्याम कुरे छरे म्याम सेंग बा होरी से आइबदी थिंग बा होरी बसे क्याम कुरे मैले ने बो थोड़ी सिंगी मी लागा क्याम कुइना इंचिन बिगी है बदम ता आईएफसी दगी दी कनो बोरा खराबा दुगा कनो फौलों खरा पिरम नतना थोइना लाकपदि उदेबको अदुगा कोगी सिगिजिदि पुथिबगी अदोंदा कंदा कोगी एमएलए जना कन्ना तौरगा तौदगी कोगी सिदे लाकपसिदि खंगौदना तौरखिबा हाइतारे को युमदुदि सुम युरे युरे तौरपदगी तौगिबे पोनेबा होजु होजु फौगी ओइना हाइतारे इमुंग मनुंगी लेरिबा पोस्टिंग अमदि मी सिंगसे कदाइदा थैदोगा लेबगे हाइबदि कोगी रिलीफ कैंप गुम लेबिब्रा कदाइदा लेबिबे हौजिकि ओइनदि रिलीफ कैंप हांगु लेत्रे अदुगा इमुंग मनुंग जे अखोय पुलब सिदैदा इसिंग थिंगबसिदा यावदना लेरे रिलीफ कैंप हांगबगी खोटबगी थोइना लेते कम्युनिटी हॉल जो इसिंग लोइन तुमजनगरे कम्युनिटी हॉल इसिंग तुमजनगिमना मनानक बदाइ तादे हाइकुम मकोंगी स्कूल दा अदुदैदा रिलीफ कैंप हांग नतना स्वाइदि रिलीफ कैंप हांगबगी उपाय लेते कोई नकल अमरुमदा कोई हारी मफम असिदा यामना चाउन सिंगी पाथोरक मरमना मियामना खुदोंचारब कया अम मायोकनरी रेना हारी पाथोरकलिबा इसिंग असिगी मथक्ता लेरा करकप याबो अकीबा लेबा मरमना तोंगान तोंगान बा अथॉरिटी सिंग अमदि लेकाय मियामना मफम असि सिजनबा याबा पांबाय सिजनरगा थिंगबा ngamnaba kana mong no khonari adubu hariwa ising pathorkba asina phawbada asuk yamna miyamda sokalaba sinadi lerai sikai ko matamda henu khudong chado ke ama yonagani haibasi miyamni mipainari hojike nandi camera person joting lona parom jari ba ai khitameyum premsan impact news khurai hoji aina laijari ba mafam si imphal turengi adumlaba hata ge saruk amani saruka sida hoji ising asi ngasai ayuktagi hankalakpaduna hoji pathokiba saruk singjina laikai sida lairiba miyamgi jum lei kairai da khudong chad ba mayong nabdana tana jum amachi tonga tonga ba mafam kya ising thumjan bagi awa ba mayong nari loina na mafam sigi miyamna ising echau sigi mayong na ba mayum dagi laijaba arai ba thangten khuju khlai season aduna hojik hariba hatagi ifal turengi launaban kai dena bagi damukta jot jongpak season aduna laikhom apet pa thomjanduna hoji ising echau si mayong na ba kan honari hiram masida mani leba department amadi manipur lainga ki maikai dagi athubu matam de mieng changduna thenagadoriba awaba si matam sana kalhogdragadi hariba manipur da atopa malebak da thokhiba ising chau gumna manipur da su akan mamongi yamna khudong thiba ising chau mo thorokpa yai habagi akiba leiri cameraman mosaga loina na pokdum jariba rc mangangsa impact news hata नाकलमरोमदा नॉर्थ एओसी की जोनल वाटर रिजर्वर मपादसु इसिंग पाथोरकपदगी खोयाथोंगदगी मिनु थोंग ताखिबगी लंबीसु इसिंगना थुमजिनख्रे हौजिक मियामना उबिरिबा से खोगी मणिपुर पुलिस की टीम अमगा लोनेना हारिबा नॉर्थ एओसी की अकोइबदा लेरिबा लेका की मियाम सिंगा हारिबा पाथरलिबा जगह से थिंगनबा अकन मोंग दो होनरी नोना आगी ये तो उबिरिबा से खोगी मिनुथोंग ताखिबगी लंबी असिदा इसिंग पाथरकपदगी मियामना चटपदा यामना खुदोंचारबा कया अमा मायोगनरी हारिबा मफम सिंग असि खोगी तोंगान तोंगान बा इम्फाल तुरल पाथरकपदगी थोखिबा ngakतनी खोगी मरि लेनबा सिंना अथुवा मतमदा खोगी मियेंग चंगमिदुना पाखेट पयाबा थबक सिंग पाखेट उद्रगदी हेना खुदोंग थिबा याबगी फिरमदा लेरी कैमरा पर्सन जोतिंग लोनेना पारम जरिबा आई खेतमेयम प्रेमसान इम्पैक्ट न्यूज इम्फाल अमरोमदा एफसीडी मिनिस्टर लेटपाउ हाउकिमना लुचिंगबा टीम अमना इसिंगना थुमजिन ख्रबम फम सिंग चतुना यंगसिनख्रे लोइनाना खुदकी ओइबा तोंगान तोंगान थबक सिंग पाइखतनबा होटनारगनी हाइना फोंदोखि खंगहौदना थोलकपे इसिंग इचाउना मरम ओइरगा ngasi नुमिरिंगबा मतुंग पुंग अनि ताबदगी मणिपुर गवर्नमेंट की मखादा लेबा ऑफिस स्कूल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन अमदि ऑटोनोमस बॉडी न चिंग सिंग सुती तंखाई थादोकले हाइना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी न थादोक चेरोल अमना खंगलकले या स्कूल कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चैनल लेबा हिचम याइचम पार्ट सु इम्फाल तुरेल की इमाई वांखलकपन मरम ओइदुना इसिंग न पुंगथुंग थुमजिनख्रे नेशनल हाईवे 102 की या स्कूल मपादा इम्फाल तुरेल गा हेक ताइनना चेलिबा
चल्लिबा रिटेनिंग वाल अदु इसिंगना इफुट फाउदुना मफम क्यादा युबा हौरे यूरिबा इफुट अदुना मतम सांगना अदुमक चाथादुना लैरबदी रिटेनिंग वाल अदु कायरकपा याबगे अकीबा लैरे करिगुम्बा वाल असना कायरकपा थोकलबदी मफम अदुगी मनिंग ममांगदा तारिबा लेकाइसिंगदा अवाबा ताहनबता नतना हाईवे से चथोक चसन तौबदा यामना खुदोंग चादबा अमा ओइरगनी हौजिक इम्फाल ईस्ट की मफम कयादा इसिंग इचाउ थोकलिबा सिगी येंगलगा फ्लड कंट्रोल रूम हांगदोकले पोरमपाट सब डिवीजन की ओइना मोबाइल नंबर 9774231389 अमुका हन्ना 9774231389 कैराउ बिट्र सब डिवीजन गिना 9615435858 अमुका हन्ना 9615435858 अमसुंग सवंगमुम सब डिवीजन की ओइना 9612284060 अमुका हन्ना 9612284060 दा मियाम ने इसिंग चाउगी पाउ पिरक Deputy Commissioner of Imphal East Kicherol Amada Khangalakli. Ngarang numidang wairam ikhang khanghaudana wangjing turel gi imai wangkhalaktuna wangjing wangkhai hodanba tekcham leikai amadi SK leikai hairim from singasida turel launam bal kaiduna yum kya amata thokanki makatana nong leptana churak labadi amuka hena sing thumba yabagi akiba leiram from singasida United Progressive Club amadi leikai gi miyoi singa khut samnaduna semjin kre wangjing 10 thagi MLA paunam prozen amadi wangjing lamding Municipal Council gi ward number 8 amasung 90 council nasu achoba thogdang Loki. Itauna Sohala Bahiro constituency from Education Minister T.H. Radhesham Nahak Thengnana Chatuna Yengsin Kre Mamangi Ichauda Chentha Kraba Litan Thongi Mahutta Sakiba wooden britsu Handaki Ichauda Muk Chentha Kre Fiba Masi Minister Yang Siladuna to Matam the concrete Kitong Masaragani Hanatazaba PK Kongchara Duda Minister Nahai Turel Kongnung Tenji Lakpana Ichau Tohan Bagi Achoba Maram Ama Oiri Maramaduna Miam the Turel Kongnung Matam Chana Sangdok Pinabapil Toki. Chahi July Amadagi Rim Summit Janim Sauna Tongan District Hospital Community Health Center Primary Health Center Amadi Upper Primary Health Center Singda Anabaga Mari Lainaba Test Yankai Taret by Sama the Tingdana Toba Yaragani Kudong Chaba Asegi Matung Inna Mioy Amana E test over X-ray CT scan Miron Minupi Amadi Angang Singoba test over da by Sama the Janglaroy Test Asi Government Hospital da Kaktamak Fangani Hiramasigamari Lenanangasi, Rim Samani Janimski Director Ga, Manipur Langaka, Yana Chiama, Manipur Chief Minister Nong Tombam Biren, Health Minister L. Jayant Kumar, Amadi Union Minister of State, Health Anupriya Patel Gimamangda, Kutiek Pinake. National Health Mission Gimityang Makada, Serasi Gimiam Gidama Paikaliba, Test Free Diagnostic Initiative Asilau Tokladuna, Chief Minister Nong Tombam Birena Haikibada. Prime Minister Narendra Modi ki meeting makada status sigi na makhalaga paikhat kadoriba khongthang asina lamdam asida lariba lairaba miyamda yamna hena kanaba pigani haiki Sing the rural area the hospital sing the moi diagnosis on machine the moi install to gada masi open tender ka yam quality lai apoi sai na ngai sender bihabi jabi nakan mondai sabai to bisnate nemada bisnate yam for open noi na yam recognize reputed farms in the but this is a question of health, life question. Higher post the diagnosis of we got to is a patient do not pesa diagnosis of period. Companies to be better. The mother, a question government and not company, although reimbursement 10% reimbursement will be done from the central government. Malem Pumbagyo Nangasi World No Tobacco Day Palantori. Manipur Goinasu Palan Thoramasi, Directorate of Health Services Manipur, State Health Society, National Health Mission Manipur Amadi, District Health Societies, Imphal East Amadi Imphal West Sinduna, Borompatalaiba, Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences, Janimski Auditorium, the Pangtokre. Palan Thoramasaki Sarukoina, Health and Family Welfare Minister L. Jayant Kumar Amadi, Parliamentary Secretary S. Subhash Chandrana, Churup Thakpathadokle Hana Lau Toki.
Chief Minister N. Birena athoiba mithunglen oiduna saruk yakiba ngasigi thauramadu saruk oina Chief Minister na luchingduna maikhu natraga hidak managi pothok sizinaba tokpa maikhu sizinabadagi lapna leiba madi hidak mana sizinaba thadoknaba pungning thaugatnaba hotnaba haina wasak lauki Chief Minister na mahaki warolda serasida food safety ki makhada jarda khaini yauna hidak managi potlam ban taunaba akanba khongjang changsin ba hokre Polam kayama fagatuna manghan takhan kre State government asina chayolamagi manungda cigarettes and tobacco products egg gazette notification ama thoktuna churup yonbada athingba thamlagani hana thajaba phongdoki miyamgi mateng yaudana polam singa se thingbada awaba oigani hana Chief Minister na phongdoki ngasigi thoramaduda Union Minister of State Health Anupriya Patel Janim Samdi Rims ki director amadi Health Department ki makok thongba official singsu saruk yakhi tobacco food items ban along with the ban in the cigarette smoking. Many people have complained. Some of the colleges addressing direct complaint within weeks cigarette smoking in public places. Rules Honorable Minister Singari ke mayam tanar kanda bazar do sisa thari ko drive continue to bani Nakadamarom the Chief Minister N. Birena Hose Kanghodana Tokli Basin Chowke Awaba Sitting Naba State Government ki Maikadi Jackson Taurang ka Paikat Bahokre Haiki Jackson Taurang Winangasi School Sing half holiday law Tokra Hina Fongdoki Mahausa Lairembida Singna Rubana Economy Bana Awaba Kayama Tingnari Basikok Naba Economy Isago Wakalon Tadoptuna Koibe Fibam Kanaba Hotnaba Matam Oire Fongdoki Kanagumbi Ban rocket over the Migi Gari to Garova, Mai Harova, Nataka Mi Kurova, Madu criminal case Kimakal Pani. Other Banga property to Madu Singing Ganeva. Kias Affair or Matunga Dinaka, Akayam Satina Toktan already. Government service sung with I am section because of the government service sung with the police verification and I'm police verification, no one had a case they had a credit service somewhere. Madu might strictly pay. Anybody, whoever, Ban Maram Sadana, I think on the mission Prada, the war with the Matuma, with the winner Hanjari, suggestion you and my other second of below. I give website there, I think you contact my suggestion of below. Rims Dental College Nasusinduna World No Tobacco Day Thoram Pangtokre College Asigi Public Health Dentistry Masung Periodontology Department Sinduna Pangtokiba Thoramasiga Mari Lenana College Asida Tobacco Cessation Counseling Center Ama Rims ki Director R.K. Dinesh na Hangdoki Tobacco ki Polam Singh Season Abana Mioiba Singh da Ohelakpa Anaba Singh Sugaina Yaba pamphlet Amasu Rims ki Medical Superintendent C.H. Arun Kumar na release Toki Loinana Tobacco Season Abana Season Naba Tokla se Haina Paujel Puba Miamgi Khongchadamasu Director R.K. Dinesh na Lamthaki Medical and Health Service ki Director in charge ke Lokendra na World No Tobacco Day ga mari lenana ngase tobacco season aba lepla se haiba Paujel Puba cycle rally malam thakre Janims ki auditorium mamangda ke Lokendra na Medical Directorate ki tongan ba official amadi Janims ki staff singaloina na rally adulam thaki rally adu da puna cyclist yang khairom na sarukyaki Panbay abadi ngasi asi malengim phong kyada tobacco a threat to development haiba thimda World No Tobacco Day gi thoram pangthok nari bani Lelong Police Station ki team amana lupa lakh amarongi oigadaba nisa oina sizinaba yaba Conquer syrup bottle chahum ga nipan fagat kre Conquer syrup bottle singadu SDPO Thobal gi meeting makhada Lelong Police Station gi OC Muhammad Riyasuddin aluchingba makhata ba officer singyawa team amana police station adugi mamangdagi Asok Leyland truck amadagi fagat kibani Police Station dagi fangba pawgi matungina ngase yuk pung 10 makhai khara helakpa matamda Police Station asigi timaduna station mamangda check tawringaida Lelong Bazar dagi usoi pokpi tamna jingnaningai oiba mongda thorakiba Asok Leyland gi truck registration number MN05A4737 check tawbada Godin phosphate ki composition yawba Conquer syrup bottle singadu thengnarakibani hairi
Gari adubu thawrakhiba driver adudi Sora Karanchi dagi Muhammad Samir Hussain chahi 19 apupa lekhidraba Muhammad Sanayaini wahang pahong tobada bottle sing adu faraba gari adugi mapusu oriba Guwahati da laiba Yaripok Haitok Pokpidagi Muhammad Tombana Lilong Haurebi Makhalai kai da laiba Muhammad Firoz Kobama da piramnaba sinarakpani haina fongdoraki hairi Hauzik faraba Samir hidaki bottle sing amasung truck adu Lilong police station da fazenduna thamkibaga loinana case ama lokhatkre National Highway 10 da acharo hok mayam check toba gari sing VIP sing jingi movement check toba da chignaba gari ma lakpada ikoi STPO sar Sangadeva thoba amadi ikoi SP subhaje makhada ikoi check tawjabani chignaba gari detail torubuda ikoi ainiya daba ikoi siraf Sahumga Nifunipan ga hojiki driver asi corona ikoi detail to phaba honge makhata badi ikoi police case lere aduga makhata ba investigate Lilong police station na gari huran basing fagat pagi chatharakli bathabaki manung chana gari huran bama gari ani kaloina na fagat pangangkhre gari sing adu thasi kunam sung kun mathoida Lilong Haurebi awang lekai dige Muhammad Saruk Khan ko bamyo emadagi fagat pangangki bani hairi fagalaki gari sing adu di sana machugi Hyundai i10 car ama amasung silver machugi Royal Enfield 350 ni thasi gi tara tarukte Imphal International Airport agi Muhammad Mohsin ko bama fakrab matung makhata na thizin bada Saruk Khan si fagat pangam lakhi bani hairi Lilong police station na case ma lokhat pagaloy na makata na farab sing asiga thabak tawmina basing fagat na bathiri haidi Ngarang tidim lambi da masak khang da ba UG singna aina yada ba mong da khutsu khulai khara pure habige kaknamba pau phangbadagi Assam Rifles ki personal ko samnaraga Bisnupur district police na achara hok check tawbagi thabak chathabada myoi mari fare hana Government of Manipur Police Department na thadorok pachero lamada khangalakli pharaba myoi asidagi sasanaba driving license kaloina na kapayariba nomai maru kaya su fangki hana chero simkhatari Matang swice the break amlozage Manipur Somali tonga tonga bi pau singaloina khoi break tigam thunan ke Impact News po meeting ta don review Mayabo mukana taram nokchori bulletin sim khataba paumyan pizari Handakta CBS na loba class 12 examination gi result haidokpada Manipur gi oina Slopland Public School gi mahiroi Nomaithe Manoj Maitei na chada maudramari dasmik ani fangduna mark khwadagi yamna fangba mahiroi ibangongkre Nomaithe Manoj na Delhi University da science subject makhata na tamthaduna IAS examination gi sem sagani hairi Panbe abamna CBS na loba class 2 examination da All India gi oina science stream da Raksha Gopal na chada maudrama pandasmik taruk fangduna topper oibangam kibani Manipur gi CBS na lawriba hadaki sahi chaliba 2017 asida Manipur goina CBS da top tajarak paje ai oina di yamna harauje masigi credit ase ahanbada ai ima pabung school jibu puriba akoi oja sir principal and en Babulin amasung BP webira sar modu amasung aibu takpi tam birak iba lamjing birak iba aigi ojajing da credit bijari Nakalmaromda Nomaithe Manoj Maitei gi singthaningoi ba mai pakpa sida Slopland Public School gi principal Nahakpam Babulin Maitei na pen phongdoki School asigi hona jamanasibu India government na sakhang biduna Atal Innovation Mission gi mityang makhada lupa lakh kun gi grant ama pirakle Senfa masina school asida hanboi na mahiroi singda science kilamda hena pungning thaugatnaba Atal Tinkering Laboratory ama saragani haina Slopland Public School gi principal na lauktoki Niti Ayog Planning Commission Indiana selection tawdana afaba school changwa gi manung deida Slopland Public School si khangat pada yawe Atal Tinkering Lab haiba adugumba scientific study tawnabagi scheme du makhada khanmane adu makhada koi lupa lakh kun ministry ne birakbani Planning Commission na adu manung lakh tara mana science ki equipment layo lakh tara mana school ki maintenance science ki maintenance tawana birakbani Manipur da Slopland Public School na Manipur gi praja gi damta musu Manipur state gi damta achoba contribution lama tawdana akoina saba tawbagi mafam mafang masiam rungai Indigenous Peoples Association no Kanglei Park Ipak na Manipur da miyam na yamna pamnariba hausi sanaba hayengdagi pangthokpa thingjinkre Lobasina thangal kaithel da leiba dukan sing da changduna hausi maru amasung ticket fagatki
Fagalakhiba Hausi Marom Sung Ticket Singadu Kaisampat Waheng Lekai the Puraktuna Mai Tadoki Lobasi General Secretary W Santa Maitena Lamnamasir Sendan Lambi Ama Oina Sanariba Hausi Asinamaram Oiraga Senmitlon the town Akaiba Piba the Natana Yum Kainabagi Choba Machak Amso Oirakli Asumba Hausi Asi Kanagumana Harau Kumhai Club Kilampak Waiduna Sanabasi Hayengdi Pangtok Mata Yararoi Pangtok Lambasing Matakta Akadming Changani Hana Fongdorakli Ipaki Maigay Hausi Amadi Jwar Melana Singba Manipur gi mafam amata tawbo yaro haibagi saruk ama oina Hausi ga mari leinaba polam amata yonbiganu na hana koina dukandar singda thamjakraba matungda ngasi dukan da sangjallaga yengba matamda akoi Hausi ga mari leinaba polam singje yolambasida akoina masi mayam singju khongallaga koi mai thajabane NGO club Maira Paibi Laitin ga mari leinaba sana khonabagi mingda ngasi Hausi tawriba punamakna atopa min sama oina season biraga phandap tobiyo Hausi gi merit din merit yengakpa matamda economy da amadi mi chatrukna sanaba game oibanena matam mangan ba sina akhoi economy asuki mate sohel Soram Lakhi Pyari amadi Irengbam Monica Mihat Chenab Singh Putho Haina Misia Sigi Matanga Senkiba People's Action Committee na Chief Minister Banglo the Thomson Cray Mihara Sida Pendraba Miam Nangasi report to by Infal Western Club ta Mifama Pangtoki Mifamaduda Mihara Si Matanga People's Action Committee Haina Mingtonba Committee am Sem Labamatung Bau Parada Labor CM Bangloda Memorandum Pisin Balaki PAC gi miyam sing Nupidal Complex Police na thatlaba matung mayoy humna saba committee asigi mihut ama CM Banglo da changhanki memorandum aduda miharas da Chenaba Singh numit humni faung manungda puthou Chenaba Singh fast track court amada trial chathanduna madik chaba cherak piyo haina iba waro sing yauri abunma Manipur kanba imalup amkil poirei leimarol amadi chingtam United Women's Association gi ima sing su ngasigi memorandum pisinba lakhiba duda sarukyaki Panbayai Soram Lakhi Pyari amadi mahaki machanupi Irengbam Monica ngarang numidang wairam pung manga makhairom taba aduwaida Uripok Bachaspati maning lekai da leiba Irengbam Monica gi yumda mama machani mangak samda thangna lenduna tamthina hatlam khibani tamthiba miharasida laikhidrabi Irengbam Monica thanipan gi nawpuri bini Nakalamarom the Miharasi Matangasi Manipur State Commission for Women gi Chairperson K Sobitana Luchingba Kangbu ama Mafamadu the Chatuna Yang Sincre Haina Cherola the Kangalakli Loina Namihat Putokpada JSC CSO Singh Police Samadi State Gamina Puna Hotna Minanabasu K Sobitana Miam the Piltorakli Amarom the Miharasi Janura Lam Chinglen Kanglai Park Amadi Kanglai Malup Nakan Momong the Yaning Fongdorakli Maramaduna Chumbat Tidoktuna Ngasigilengagasina Cherab Singh Cherak Pibu Haina CLK Amasung Gilna Puna Tadrok Cherom the Chilakli. Thasi Kunitoi the Lake Hidraba, More 1 number 3 the Garamam Santi Gimihat, Yaning the Utpoinangasi, Manipur Press Club the Miam Mifam Amapangtokre. United NGOs Mission Manipur, Northeast Development Forum, New Life Foundation, Women Action Development, Amasung Youth for Protection of Human Rights in Sinduna Mifamadu Pangtokibane. Misiasi Assam Rifles ki khut yauram gadra haibagi chingnaba lei maramanduna misiasi ki matangda ahenba midyeng changbiyo haina UNMM na India ki Prime Minister Narendra Modi da che masu thakre hairi mifam maduga mari leinana wangang kiba wangang loi singna fongdokna kibada thauna fana thoraktuna chumbagi damak leptuna nupioi singna lan thengnaba matam oire State Police singsu micham ngaknaba lairibra natraga micham ki mayokta lairibra micham ngaknaba laibo oirabadi miyang ki mayokta thabak tawhaningde haina su fongdoki Misiasi ga mari leinana thokiba thagdok singi manungda santi gi asiba hakchangna taduna leramam famaduda Assam Rifles ki gypsy makhamdan leram ki hairi thagdok asigi nonganba tha asigi kunhumdoi amasung kunmari da police commando na Assam Rifles anidagi license yaudaba revolver amasu more gate number 2 dagi fagat ki basu lai haiki asigumba thagdok sing asina maram oiraga santi gi misi asida Assam Rifles ki khut yauranggadra haibagi chingnaba lai fongdoki
चत्थरिबनि हाइबसे अखोई खुदिमकना येंसिबा मथौताई कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की इरेंगबन हवाईरौ लाइबुंग लेकाइदगी चाहेसगी मार्च कुंदा लेखिद्रबी लाइतोंजम सनलेंबीगी मिसिद चेनबनी हाइबा मियोयमा फाबगा लोइनना नुमित 10 पुलिस रिमांड लौथखरे मिसी अदुदा चेनबनी हाइबा खोंजोम पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा लांगथेल इंखोल नुंग लेकाइदगी मोइरांगथेम चावबा चाही 53 अपोकपा अचौ ngarang कक्चिंग पुलिस न फारबा मतुंग असि CJM थबालगी ममांगदा पुथोखि मिसी असिगा मरी लेनना चावबा हाइबा मियोयसे पुलिस न कोइथि थिदुना लाकपदगी ngarang इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा उचीवा अवांग लेकाइदगी SDPO कक्चिंग न लुचिंगबा सिविल पुलिस अमसुंग कमांडो गी अपुनबा टिममन फागतखिबनी हाइरि मिसी असिबु थिजिलिबा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ना जजता मखाताना वहांग चथनबा नुमित 10 पुलिस रिमांड पिबियु हाना प्रेयर तौबदगी जजना पुलिस रिमांड लौथबदा अयाबा पिखि निंगसिंगबा याबदी सनलेंबी असि मार्च थागी तांग कुंदा मसागी युमदगी पंगलाप लापतना लेबा पुखरी अमदा पोकपदा ngairiba macha amaga loinana siraga leiramkhibani Kairao Assembly constituency के ex MLA Karam Thamarjit na laikhidabada Kairao Bitra Development Committee na cherol amada awaba phongdorakli Kairao Bitra Development Committee na thadorokpa atopa cherol amada haugiba chahi 2013 ke April thadagi chanaba haukiba nafsagi polam sing 2013 ke June thadagi makhata na miyam da phangkhidre hairi karigumba agent sing na makhata ba tha singi polam lauthok lamlabadi akan makhongjang changsingani hairi Manipur State Power Development Corporation Limited MSPDCL की मखादा चाही कयागी ममांगदगी थबक तौदुना लाखलबा प्राइवेट कंपनी क्वेस्ट की सिमी सिंगना मतम गचुनबा पे पीबीयू हाइबगी डिमांडा ngase खोमन लंपाक्ता मतम कक्तबा वाकन फर्म चथखरे क्वेस्ट की सिमी खुदिंगमा पूरा रेगुलराइजेशन तौबियू हाइबगी डिमांड पल्लदुना ऑल मणिपुर क्वेस्ट यूनियन सिंधुना ngase फंकिबा वाकन फर्म अदुदा जनरल सेक्रेटरी कोंथौजम स्वदेश कुमार पॉमी सिंह द फोंगदोरकपदा सिमी सिंह न फंगलिबा तोलोप अच्छी मतम गचुनद्रे फंगलिबा तोलोप का खुसुमन ग यामना चावना खेनरे हिरमसी मतंग मरी लेनबा मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अमसु पिसिनख्रे हाइना फोंगदोरकली करीगुंबा रेस्पॉन्स अमदं फंगक्तबदगी अमुका हना अखोय सीएम ऑनरेबल सीएम अमदी ऑनरेबल अखोय की पावर मिनिस्टर जी अखोय एप्लीकेशन द तौरगा अखोय अपॉइंटमेंट ऑफ द बीबीओ ngasi बौदा तानजरी हुजि फौदम अखोय लेबागी थौबुनिना थबक चिनबदगी अखोय उनब फंगदरी एमएसपीडीसीएल की माइकै दगिसु नखोय जी हाथु मनगरे मतम खजिक्तंग बीबीगो हाइबदगी दे अखोय हौगिबा ngarang सिमबदा अखोय मतम बिजबनी सिबौदा करीगुंबा रेस्पॉन्स अमदा लाक्तबदगी अखोय तंगाई फदना अखोय सिडिन प्रोटेस्ट सि चंगजिनजबनी हायेंगदगी दे मु आईडी 2 दा मु सिडिन प्रोटेस्ट फमजरनी Hayeng June की तांग अमा लोन थिंखरबा प्रिपाक प्रोग्रेसिव सेमखिबा प्रोग्रेसिव डे की तारेट सुबह नुमितना लाकपदा लोबासिगा वाखलोन पांदम मानबा वेश्यागी यावलुप सिंह अमसुंग मियामदा लोबासिगी चेयरमैन एल पालिबा एम न थोकपा चेरोल अमदा इकाई खुमनबु उत्पगलोइना याइफा पाउजेल पिरकली Ad hoc until further order basis ta oja oina thabak toriba employee chamri ga kuntra taruki regularization tahanbiu haina the education as departmentally verified ad hoc until further employees association fongdorakli chahi kungi mamangdagi oja gi sinfam da government piba duty kaya pangthoktuna serasi quality education purakna bhotna duna lakhi हौखिबा चाही लोक सभा इलेक्शन दसु ड्यूटी पांगथोकपदा खुदोंग थिबा कया मायोकना खरबा ओजा सिंह असे मदमदुगी कांग्रेस लेंगाकना इंग्लिश सिंह 2015 हौजिक फावबा तोलो पिथोक्तना लेरी रेगुलराइजेशन ताहनगदौरिबनी हाइदुना वेरिफिकेशन कयारक हन्ना तौखिबसु लेख्रे अदुबो हौजिक फावबा थबक तोन थोक्तुना लेरी हाइना फोंदोखि हौजिमक एडहोक अंटिल फर्दर ऑर्डर बेसिस ता थबक तौरिबा ओजा सिंह रेगुलराइजेशन ताहनबा अनोबा बीजेपी लेंगाक असिना अथुबा मतमदा होटनाबियु हाइना मरी लेनबा सिंह पुनिंग चिंगसिलकली ओजा लिसिंग अमगा चनीगा निफु लेजरिबसे सिगी मनुंगदगी अचुंबा लेजरिबसिंगदो पुन्ना तौबिबा पामन मरी मता यावबा फेवरेटिज्म तौरगा संवागा सुम अनिक कैबिनेट ता पुथोगा पास तौबा 208 ऐना मन लई सि कैबिनेट दी पास तौगरगा मकोयना मदुगी प्रोसेस सि तौदना नमजलगा थमग्रबा नमजलगा थमबजे मदुगी चे चांग बाव हौजिकसे अमा बाव थिबा फंगरे एम्प्लॉई सिंग असे मसी अथुबा मतंगी मनुंगदा ऑनरेबल सीएम ना अदगी अखोई ऑनरेबल ईएम ना रेगुलेशन ताहनबिनबा अथुबा मतम द प्रोसेस तौबियु
All Manipur Filmmakers and Producers Association (AMFIMPA) Manipuri cinema gi tungi machatta afaba film puthokna bagi pandamda lagliba June anida ahumlak suba Future Actor 2017 pangthokna basilakpada Film Forum Manipurna cherol amada pungning thaugalakli loina numit asibum pung phana pangthokna bagi damak film shooting punamak lepkani haina cherol sim khatari Hauzik sanabagi pauda Imphal West District na Saleable Boxing Championship Men and Women gi overall team champion oibangam kre Thase kuntarukti pangthok pahukiba championship asigi ngase bau taranithoi sanaki ngase loisen kiba championship asida Imphal West District na gold medal kunithoi silver medal nipan amadi bronze medal mapan punna medal kuntra mapan panglaga overall team champion oibangam Jathakiba boxing championship asida Bishnupur District na gold medal tarahumdoi silver medal manga amdi bronze medal taramathoi punna medal kunmapan panglaga runners up takiba loinana Imphal District na gold medal mapan, silver medal taramathoi amasung bronze medal taramari punna medal kuntramari fangbangam championship asida second runners up taki. Championship asida nupa amadi nupi gi tongan ba wet category singda punna bout chamaga maudramari sanaki. Manipur gi tongan ba district tara amadi Manipur Police Sports Club tagi nupi macha sanaroi maudra humdoi amadi nupa macha sanaroi chamaga humfu humdoi na sarukyaki. Manipur Amateur Boxing Association Sinduna Kumalampak Sports Complex Leba Boxing Arena the Chathakiba Championship Asigi Loisinbagi Thoramaduda State Planning Board Amadi MHHD Sigi Chairman S. Rajan Association Asigi Saknarba Miyoi Singh Amadi Lamdamasigi Boxing Masana Sibu Pamjaba Miyoi Chakayana Thoram Adu Surkyaki Kunithoi Suba National Senior Women Football Championship da Manipur semi-final changkre. All India Football Federation ki meeting makhada Punjab Football Association sinduna Fakwara da thas ki taramanga da gi chatharakli ba football championship asida Manipur na Haryana bu yamna lakchan am panjol mapan sino da maiti ba pibangam khibani. Championship asida Obembem amadi CH Kailani anina Manipur team ki coach amadi manager ki thaudang loriba football tournament asida India ki tongan mafam singdagi lakpa team kun taruk na saruk yari. Aroibada bulletin sigi headlines amuhana miyada thamjage. Leptana churakhiba nong na Manipur gi turel ayamba imai jona tele mafam kayade sing thumjin kre miyoi lising henbana ichaw gi awaba mayok nare. IFCD Minister led Pau Haukim ne sing na thumjin khrabam pham sing chatuna yeng sing kre khodak ki oiba tongan mathabak sing pai thana ba khonaragani haina lauk thokre. Amasung July amadagi denim samni rims yauna government ke medical centers singda tawba test kudimak free oiragani haina chief minister na lauk thokre.